clear tu le ngai thatu te ni lai ni chibai le vekule tun tuma chuanin ni zanama EFL Championship Playoff lama train bul kan tran anga inke result handa lo top kha ain thlashunom ve deuh thrienna hemi hi kan da anga abak chin zong ero football tholenga kan lut chho don nia soita kangin ni zana inkhel munom taka English Premier League kai thei tur zonna EFL Championship Playoff Semi-Final Second Leg in khel munom taka Sunderland le Coventry te in matchona Sunderland nam avan nei zo ka antranga goal khat ve in pein anin ne to ka aggregate avan nei zo ka trangin final anin pet kai in khel munom tak maya hian minute samsari parukna Coventry team tan Efron Mason Clarkson ma an shroina goal aron khunga aggregate goal ni ve ani tak awangin extra time khel ani zui bok extra time a heng goal alu bel lok lava penalty ma achin fel angai don ni te point alang man ma se minute za somni pani na Sunderland team tan Daniel Bernard chon goal aron khunga Sunderland sipur suit na goal le aggregate achung nungzok anni na ani chi bok hemi nuwa heng goal dang alu bel zui talava goal khat ve in pe a in ne tokin aggregate Sunderland nam hi goal thum goal nin avan nei zo ka antranga EFL Championship Playoff Final anin pet kai zuita anne tihian EFL Championship Playoff Final in machon tur te chu an hriata final a hian Wembley Stadium ma Sheffield United le Sunderland te anin machon dona heta achak zok hian Leeds United le Burnley te nungzoin Premier League ka anin pet kai ve thei don anne tikhan inkhe result lam chuka san taila football thulenga hian lut chho vele ngal don taila thaume tun tum chu El Clasico inkhel zo chungchang tang hian bul tran le don ta ila Vinicius Junior chu khami tuma khan alo ngal le pek khop maya achak lo zo ka an tran hnuwa inkhel ma Barcelona an ne ngei tur thu lo sei to tu Inigo Martinez sane na hian Champions League kha choi indu ve ma amai ro chu amor bok nai ro intel le ta si lova in lo cham ti hi chiang takin in pom mai ro tin a soi zau maya Inigo Martinez nen anin bakhai zui ta viau ani kha hemi nu loka po hian Vinicius Junior hian Barcelona tran tu te ma UEFA Champions League no moi an choi to za te po akutrang hangin atilang le zau maya ma se in khelai ro achak lo zo ka an tang ta boruak ani hianin anei vele zau thrienna tam takina an chainom na te po hi a chau chho te po ati thei thin hialin arinom Son Heung-min po Hurricane chungchanga zo na zo ani ya Europa League final an khel tur chungchanga po zo na zo ani pok Son Heung-min chuan kalompui ma khami tuma khan video call le text mang te point kan in bia a Hurricane hi mimal takin kalompui anne tam takina an hriat lo kanin kara hian in u naw na thatak a ma chungko ang mai in Hurricane tenen heng kanin po ma ka u naw pa ni mai turang khopin ani hi kalaka a thathin bok chuwang chon tuna trophy a choi hi kalompui ma ka u naw pa in trophy a choi ti hi kapom dan thlap ani bok chutiang che chong kaini lampo final kan luta Hurricane an trophy a choi ta ka chon kaini lampo trophy choi tur heng kanin pe thokhat towa final a hian hne na changin Champions Trophy po kan choi ve nge yang ti hin Son Heung-min chuan asoi zia chu Europa League final a United team hnen champion no moi an choi a ring tin ani chu Marsa lamin atarlan thanin Cristiano Ronaldo po a khel mek na Al Nassr tran tu te chon an du lutuk to lo ni in alanga Ronaldo te lo al khadot sikofaya an hne tum khan result an mani pecha an post na comment lama Ronaldo hi fans ten an du to lo thu le an team tan atang khai to lo nia an hriat thu an soina sakhop maya khain khela khan Al Nassr hian al khadot hi Ronaldo ten lo in sikofai ngotin an hneya Sadio Mane phaichon goli akhung hial ani kha tin sikofaya chakhi Saudi Pro League record ani zui boka Ronaldo khela an che tha thei tok lo viau la hin Ronaldo tel lo ero an che tha ang reng phian maya hemi wanghen fans chon Ronaldo hi boina thlen tua an ngai te po ati thei omme nipui bazar transfer kongka loin hong tura Ronaldo hi chuak turangin soithom aleng na sakhop maya fans ten hetianga anti chiam taka chuan Ronaldo hian chuak turin thutluk na asiam thut mai te po arinom
Sky Sport lemin atarlan danin Liverpool lampoin Jeremy Frimpong chu an seng lut thei hnai ta ni in alanga in biak na po an kalpui tluang hle ni in an tar lang bok Jeremy Frimpong hi soita kangin tlar hnung lam le tlar malam thleng po pui thei khopa defender tha ani ya side defender tha tak kan ti ang chi kha ani bok hemi wang hen tu hnaya du tu an tam ang reng khop maya Liverpool hi adu tu zinga an din mun athade uniin Sky Sport lamchun an tar lang tu din muna Jeremy Frimpong hen a contract ka a release lo si euro mak te doi som level ni tarlan ani ya Liverpool hen hetiang za thi an the chhuwa ngam chuan an senglu thei mai rin na alian ta hle Real Madrid lampoin an forward Rodrigo chu an chan ngei don ni hin alang ta Marca lamin atarlan dana El Clasico game nu nung bera khan Rodrigo hi ben sa da ani ya second half a lutura anti po anol ni tarlan ani bok hemi hi aum zeber chu Rodrigo hin Real Madrid ta khelna mun chan lo reng ai chuan a khel phak na tur tlap zom a hre lo ta ni in an tar langa Real Madrid lampo hin athutluk na hi anja sakdo ni in alang ta bok hetiang ani ta chon Rodrigo hi Premier League ka kan mu mai rin na alien chho tran ta khop mai tun din hona Rodrigo hi English Premier League club Arsenal chon senglo tumin tran anlak thu ni jang khan tarlan ani bok Real Madrid chu san to mai tur an coach Carlo Ancelotti point thu thar aron nei vele ta Real Madrid team among thana thu aron soita Fabrizio Manon aron tarlan danin Carlo Ancelotti chuan Real Madrid team hi kadam chungin ka reng to dona he club en kol hiang coaching hi kalu chil karing chia to lova hei hi ka hun top ani to karing ani chuti rolin Real Madrid team ero ka chung ko an ni reng dona kumruk chunga hlotlin na min pek te hi kalom emma kalakarin na an ngam thin na po kalom hle chuwang chun he tlap laka hin lung oi lo na kan nei lova kadam chung zoin Real Madrid chung ko kan ni reng ang tin asoi hei mai ba kan an ko sar ni to tur Xabi Alonso chungchang apo angai dan aron soya Carlo Ancelotti chuan Xabi Alonso hian he tlap hi a hre chiang emma ke ang bokin ani hian he tlap hi a mangain a hre chiang ti ka chiang ani chuwang chun thuron pek amamo lova coach ro pui tak ani towa he tlapa hian nu ma thatak anei nge yang ti hi karing tlat ani ti in Xabi Alonso chungchang po Carlo Ancelotti hian asoi Bayern Munich lampoin thu thar anron nei vele tawa Barcelona ne thu taka saizom lo ni to Jonathan ta chu senglo antum thu tarlan aron ni vele tatlat maya kumthum chung an team tana inlan tora contract an hlui thu puan anni Fabrizio Romanon atarlan danin Jonathan ta hian athutluk na alasiam lova tundin huna Barcelona nen khan thuk takin saizom an lo ni man to amai ro chu Bayern Munich lam anron lang vele ta anel pui player thate senglo thiam mai Bayern Munich lam hian Jonathan ta hi an thlem lung oi mai tepo arinom ta hian season kalmek azo huna Leverkusen tana a contract atop to dona adu ber club free transfer in azom thei don ani Spanish La Liga club Real Madrid ne na thuk taka saizom ni mek nizan lama po Real Madrid in inbiak na an kalpui tur thu an soitak din hai sen point thu thar anei chun zom zela nipui transfer kongka loin hong tura club lian jok azom arinom chho tran ta hle din hai sen hini zan lama soitak Real Madrid hian an du thu an soi chiang towa chuti rolin Arsenal le Liverpool lamte po alaka hian an la bei dong lo nia tarlan ani ve bok din hai sen hi soitak in season kalme ka ache thakop maya Bournemouth team an che that theina na mi tongkai tak ani pialama tlar hnung nama pader de ve ang taka lang se hi a thakop maya gol khung konga po adoi lo ang reng khop mai hemi wang hen tu tu anga ang reng khop maya season tharlama chuanin club lian zok azom ngei arinom ta Manchester United lampoin thu thar anron neya tun hnaya mitam takin an coach roi lai Ruben Amorim chu thu diglo ani thu aron chiang ta nizan lama khanin talk sport lemin atarlan danin United lam hian an coach Ruben Amorim hi an laring talk emma season kalmek Premier League ka che that pui talk lo ma se alaka henrin na an langat ngam ni hin alangta hetiang ani ta ka chon season thar lo om tora United team hi Ruben Amorim hian ala in kol don ti achiang zuita season kalmek ka United team che chiat bertrum ani don na table som pasari na nin season top khar po ni ta se
Europa League an champion kherlo ani point an coach roilai Amorim hi ban an tum lova hun tha pek zel an la tum ti na ni chu Manchester City lam point thu thar an nei chun zom ve zela an tlerlai lam thuam chak an tum ti a chiang chho zel ni zan lama khanin English News 10 an tarlan dana Manchester City lam hian Tijani Reinders chu AC Milan na tanga senglo an tum thu tarlan ania aman atan hian pau million somnga pasari vel po Italian Serie A club ne na hin pek anin huam thu an soi chuti Roland Reinders in du tu anei sho ang reng khop maya City mai ba ka Real Madrid lampoin senglo an du thu an lo soi ve to nge Reinders City emo Real Madrid lama hin season thara kan mu mai arinom Manchester United legend Rio Ferdinand point to thar aron nei vele ta Manchester United team chu intro fai an mamo hle thu asoi Rio Ferdinand chun tun din huna United team hi han enta ula base pha bakin an thatok lova chu mai pelama tangkai lo player an kol tam hle tun din mun hi han enta ula United team squad a hian khel phak lo tur le tha anga in ngai silung oi lo tur ben sa le reserve team a anom thup maya hei hi thil boy thlak tak ani coachin amamo lian ber chu tun din huna United team hi achan ve thokhi hral chu anin mamo a chumi ti thei tur chon Amorim po hian aril ru a sen anga yin ka shebok player tha engamo zat po senglo an lama mowa chutiang an ti thei ni chuanin thil ro pui tak po kan la mu mai theiye tun din hona an squad hi tangkai lo mi tam tak an oma heng te hi thua fai an nga ya ni ti yin Rio Ferdinand chuan asoi Gary Lineker point to thar aron nei vele ta football pandit na thok mek Lineker chuan Liverpool tran tu 10 Trent Alexander-Arnold anti dan chu tha ati lo thu aron soi vele ta Rio Ferdinand point hemi chungchang hin Liverpool tran tu te adem thu alo soi towa Lineker point football hi amoi emma football moi lo na thlen thin tu chu khatiangang chi kha anni Trent Alexander-Arnold hian sa taka thla aphu hleya tun din huna thutluk na siam angai ve towa Liverpool a hi chon ati thei turang chu ati to nin a in hria a ahmalam hun asiam angai ve to anni chumi ti thei tura hmalam pan atum na konga Liverpool tan tu ten khatianga anti mai khamak kati emma za taka thla aphu ve anni chutiang nelowa khatianga an cheta khamak kati le tin Lineker chuan asoi Manchester United legend tengai dan po hi ai nang lo ang reng khop mai Ryan Giggs point ni jang khan thuthar aron nei vele ta Rio Ferdinand ang lo takin Ryan Giggs chuan United team hian player thar anma mobile treu thu aron sei ve thong kan tarlan tak ang han Rio Ferdinand chun United team hian an squad za zela somnga vel pai chu anma mo thu alo sei to ani kha amai ro chu Ryan Giggs chun tun din hmuna United team hi an thatok lo emma an squad po acha lo hle tuna an squad nei sa tang hian mi pakwa tanga somvel chu label an mamo do na chu tiang an ti theini chon he team hi an tho chuak le thein karing season kalme khan enta ila an thatok lo emma an squad hi apan hle chumi ti chak thei tur chon transfer kongka lawin hong tura mi pakwa tanga somvel senglu an mamo ani ti hin Ryan Giggs son asohia senglu tura adu zinga Wolverhampton forward Matthews Cunha le Ipswich Town atang liam dilap te chu United team ina sengno tura ado zinga antel thu asoi Brazil team enkol mai totur Carlo Ancelotti point thu thar aron neya kumsom thum pathuma upa Neymar chu alada sang le niin alang Carlo Ancelotti han Brazil team a enkol tur thu ti chian ani nu khan phone call mai Neymar hi abeto niin alanga Brazil team tana World Cup khel mai tura mi tangkai ani tur thu le anti ma mi poimo ani tur thu ashil to ni in alanga World Cup mai ba ka an khel le ma ba ko ma te hen Carlo Ancelotti chuan Neymar hi alada poimo hle don tinani chu Carlo Ancelotti hian Brazil team hi a hlotin pui kan ring hlomem le Barcelona team tana season kalme ka mi mal anga che thaber ti thei Rafinha point thu thar aron nei vele ta ama chok phur thin tu football player te ming aron soi Rafinha chon football ka zon lu chil tak tak nuwa khan min motivate tu phurna min pe tu hi thanem tak an oma chung zinga chong Cristiano Ronaldo te Lionel Messi le Neymar te hi achung berte chu an ni ya
anni hi ka role model player ro pui takte chu an ni bok amai ro chu anni hi ro pui ka ti viau la yin football khel to zinga thiam ka ti ber le ka enton ber chu Ronaldo kha ani hi player ro pui tak le ka enton chu ani chiang e ka khel dana hian lan tir ka tum ve thina tam tak pe chu ka ti thei lova ma se Ronaldo ngai sanga piang le seilian ka ni na ani hi chu dam chunga phurna min pe tu le field chunga nom ti taka min lo tir thin tu chu ani ti hin a sei zui bok Barcelona lam point thu thar ni jang khan an ron nei vele ta TBR football lamin atardan danin ni pui transfer kongka loin hong tura Mason Greenwood chu senglo antum tur tho tarlan ani ya season kalmeka Marcel tana chetra mai kumsom ni pathuma upa senglo tur hian amana po aphuto kang pek anin huam ni hin alang bok Mason Greenwood thi season kalmeka achetra angreng khop maya Dizerbian han thlau thathin deuma se akhel chuna ache chelem lo thin le hemi wang hin du tu po anei ro ta khop maya Marcel chosanin Barcelona lama kan mu mai rin na alian ta Arsenal lampoin ni pui transfer kongka lo in hong tura mithar singlo antum ngei ni hin alang chhauta zela team tokin atardan danin Arsenal hian ni pui transfer kongka lo in hong tura hian Benjamin Sesko Alexander Isak Maibaka Victorio Keres se hen tuim ber chu senglo antum tur thu tarlan anni Arsenal lam hian sporting director chaktak mai an nei thar kan ti to kha David Ornstein hian anni ho zinga hian tuim ber chu sengnu turin thei top a chu tur thu alo sei towa Arsenal hian striker thar thatak ni pui transfer kongka lo in hong tura hian an senglo ngei han be sei taila a tha ome hetiang kara hian Arsenal lam hian ni zan lama gol lamin atarlan dan hin antlar malam thuam chak antum na konga Christopher Nkunku po andu zinga atel thu anron sei vele tatlat maya Chelsea chuasanin Nkunku hian Arsenal azom thut mai arinom ni in antar lang bok Nkunku hi kan riat lan theu angin Chelsea lam hian an sengnu tira alaka be seina asang khop maya chuti rolin hliamin atlang buaka tun din huna pheichon khelna mun achang tam to lo hle hemi wang hen Chelsea laka alung oi lo ni in alanga classic transfer kongka lo in honlai pokhan chu alo tum ut to bok amai ro chu Chelsea lam hian an thlem lung oi thei ram maya ma se khelna mun ero an pe zui ta chuang lo ani hemi wang hen Nkunku hian chu adu thutla phau tu te a hril towa nipui transfer kongka lo in hong tura Arsenal team azom thut arinom ta hle Mateo Mareto lamin atarlan danin Manchester City lampoin nipui transfer kongka lo in hong tura Dani Olmo chu Barcelona tanga senglo antum tur thu tarlan ani vele ta Dani Olmo hi kan riatlan theu angin RB Leipzig atrain Barcelona team hi azoma chuti rolin ani hi aboi angreng khop maya Barca lam hian salary cap chungchanga an sign theilo zau reng ani kha season thardo tura po ani hi aboi le don ni yin alanga Barcelona salary cap hi antiniam le ani phei chuan Dani Olmo hi season tharatana khel tura unsigned thailo merin na tepo alien ta hle hemi hi Manchester City lamchon man tangkai antum ni in alanga ansenglo thei mai rin na alien ta hle Indian football lama etman nalrin tika point intercasi chosanin East Bengal azom donti achiang ta transfer chungchang aboro khan nei neu ma se etman nalrin tika le East Bengal lamte hian inrem na an nei towa East Bengal le Intercasi lampo etman nalrin tika man le mual chungchang anin rem to ni in alang bok Indian news lar takten hemi chungchang hi antar lang towa tungkar chu ngei hian East Bengal lam hian etman nalrin tika hi an senglo thu an puang don ni in tarlan ani tabok season tharama chon etman nalrin tika hi Indian Super League lama kan muto don tinani chu French League 1 lampo an kalphung an thlak don ni in aron lang vele ta ha golamin atarlan dana League 1 lama an ho tu te chuan season thar emo chumi piale lama chon an kalphung thlak an tum thu tarlan ania season azo huna teibola asang paliten knockout stage an khel to don ni in alang bok hemi chungchang hi news nar takte point antar lang towa Paris Saint-Germain tan hei hi alomam lo turangai tepo ati thei ome teibola chungberha an champion ngot to don lo tinani chu Liverpool lam point thu thar an ron nei vele ta nipui transfer kongka lo in hong tura
Kevin De Bruyne chu senglu tumin tran anlak tur thu tarlan ani zui ta Kevin De Bruyne po hian hei hi apom tho ni in antar dang to bok hemi chungchang hi ni zanama English news nar takten antar lang na sa to khop maya Kevin De Bruyne hi Liverpool lama kan la mu nge te po arinom chho tran ta hle Fabrizio Romano atarlan danin Manchester United le Matheus Cunha te po indoor na tuang tak an nei chun zom zel ni in alanga tun naya Matheus Cunha hian United team anno le donia antarlan po thudik tok lo ania Fabrizio Romano hemi chungchang hi aron tar lang le ta ani tun din huna anin rem na nei sa hi ti danglam engma a lova Matheus Cunha point United team zom lo tura thutluk na asiam lo thu te po asoi chiang to bok nipui transfer kongka alawin hon vele United team hian Matheus Cunha hi anseng nu don ngei nin alangta ole hati chin hatun trumata nile tamai se clear to te channel min ngai lut sak zela inchunga lom thu ka sei tak meu ani like share le subscribe lo ma hantan min hanlak pui zel ta ula thu thar ngai nom tak tenen kanin mu chhaule zel don nia